svima. Prvo bih hteo da se zahvalim svima što ste ovde, da vas pozdravim u ime udruženja građana Raše Poklon. Naravno da se zahvalim Branku Milićiću Kosticu što je danas sa nama u Mokrinu. Ujedno da mu čestitam na nagradi Raše Poklon za izuzetan doprinos u stvaralaštvu za decu. Zahvalim svim ovogodišnjim učesnicima festivala, naravno gradonačelnikom Nikolu Lukača koji je danas ovde i koji je prepoznao ovu manifestaciju i dao veliki doprinos da bi bila na ovom nivou kojem je danas. Manifestacija je već 5. godina kako postoji. Počeli smo skromno i trudili smo se da podižemo kriterijume iz godine u godinu da bi uspeli da uhvatimo korak sa svim značajnim manifestacijama u Srbiji i nadam se da smo u tome uspeli. Kruna ove manifestacije je i knjiga Kod Rašenih šeširom u izdanju Udruženja građana Raše Poklon. To je jedan zbornik manifestacija od 2018. do 2022. godine koja sadrži sve dobitnike nagrade Raše Poklon. Zatim tu su svi književnici, učesnici manifestacije za ovih 5 godina i ono što je najbitnije, jer je ova manifestacija posvećena deci, tu su svi nagrađeni radovi na konkursu Rašin šešir koji su osvojili nagradu. Tako da, trudimo se da i nadam se da ćemo iduće godine biti još bolji. Hteo bih da istaknem pokrovitelje manifestacije, to je Ministarstvo kulture i informisanje, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, grad Kikinde, naravno, koji je uvijek tu za nas i mesna zajednica Mokrin. Sad bih dao reč Todetu. Naravno, lepa energija nas okuplja pre svega ovde u Mokrinu, a ta lepa energija naravno da je sinonim dva velikana književnosti, a to je naravno Mike Antića i Raše Popova, kome je upriličila ova manifestacija. Neki dan je naravno bio memorijal Mike Antića i zapravo Nedelja kulture u Mokrinu, koja parira svim velikim manifestacijama, ne samo kod nas, već i u regionu. Ali, nećemo ovaj dan da protekne u ovome smeru, nešto da previše objašnjavamo i držimo konferenciju, već hajde onako lepo da mi, pesnici, prinesemo svoje darove, umetničke darove Raši Popovu, koji nas sigurno sam sada slušao negde sa nekog svog oblačića onako i zna da smo tim povodom da uveseljavamo ovaj dečiji narod, ali da ga usmeravamo zaista ka onim vrednostima koje zapravo jesu naš identitet. I zato kažem, hajde da idemo da napravimo jednu lepu gradaciju, a ta gradacija neka počne prvo od gradonačelnika gospodina Nikole Lukača, da vas prvo on kao domaćin gradonačelnik Kikinde pozdravi, a onda nakon toga ćemo predstavimo današnje učesnike ovog programa. I nakon toga da svečano dodelimo nagrade nagrađenima na ovogodišnjem literarnom konkursu, a što je za nas najlepše što se moglo dogoditi, evo ih u većini, oni su došli ovde u Mokrin i na taj način pokazali da ništa ne sme da nam bude udaljeno, predaleko, a pogotovo ne ovi koncentrični krugovi ovakvih sredina, kao što je Mokrin, dakle, koji je danas po meni glavni grad Srbije i sveta. Tako. Pre svega, dobrodošli u grad Kikindu, dobrodošli u Mokrin. Mokrin je naširoko poznato mesto i za Mokrin se mnogo daleko čuje. Kako mnogi kažu i preko Bare, tako da Mokrin, neko ko stvarno čuva određenu kulturu, tradiciju i običaje, naravno da u svojim redovima ima izuzetno značajne pojedince i kompletan Mokrin i nedelja posvećena kulturi izdvajaju se ova 2 dana koji je moj prethodnik pomenuo, 37. dani
Mike Antića i po 5. put dan Raše Popova. Šta reći? Svaki Mokrinčanin je ponosan zato što je iz Mokrina. I Mike Antić, a posebno Raša Popov, koji je voleo pre svega decu, pesme, nauku, ali je najviše nekako voleo svoj Mokrin. Ja mislim da nema ni jedne emisije, ni jednog gostovanja našeg Raše Popova, a da nije spomenuo Mokrin. Mislim da je ovo najbolji način da čuvamo sećanje na jednog velikog našeg Mokrinčanina Rašu Popova. Hvala svima koji čuvate tradiciju, hvala da posle 5 godina uspemo i da izdamo knjigu pod Rašinim šeširom i ovo je samo početak jednog velikog stvaralaštva u liku Raše Popova koji ćete vi i svi mi prenositi na mlade i mlađe generacije. Hvala svima iz regiona koji su učestvovali na ovom konkursu, hvala onima koji su iz ovoga izvukli sve ono lepo iz njihovih umetničkih umova. Hvala vam što ste došli i uvek ste, dragi gosti, kod nas u Mokrinu, ali i u gradu Kikindi. Svi smo ponosni na Rašu Popova i ovo je način da mu se na jedan mali i skroman način odužimo. Živeli! Hoću da vam kažem samo da Mokrin ima korene u duhovnosti i uopšte nije slučajno što se rađaju takvi ljudi, znači nije od juče i to će, ja verujem, trajati dok bude Mokrin. Hvala. Verujem da mnogi ne znaju da smo Raša i ja bili veoma slični. Pre svega, kao i Raša, i ja sam pravi pravcati Banačanin, jer sam ja diplomirao sam vrtić i prvi osnovni u Pančevu, a gimnaziju i višu pedagošku u Zrenjaninu. Prema tome, u tome smo garantovano slični nas dvojica. To sad znate. Ali ima nešto što ne znate. Niko ne zna da je Raša bio moj idol. Znači, trudio sam se da budem kao on. Obojica smo glumili, on malo bolje. Obojica smo pisali i pesme i priče, on mnogo bolje. On mi je, u stvari, ono u čemu smo nas dvojica najsličniji, to je to što smo i jedan i drugi više volili da se družimo sa Velišanima nego sa Mališanima nego sa Velišanima. Raša je bio izvanredan pronalazač i svog šešira je zaista izvlačio čudo. U tome je bio nenadmašan. On je bio idol, ali nisam uspio tu ni da ga domašim, ali kamoli da ga nadmašim, ali Raša nije pevao tako dobro kao ja. Ali je bio 3 puta lepši. Pa, dragi moji, danas je, ja sam vas prozvao umetničko društvo, to je nezvaničan vaš naziv, jer ovo vi ste se morali registrovati kao udruženje građana, a vi ste za mene umetničko društvo Raša Popov. Danas je meni dodelio ovu nagradu, a Raša Popov je sve nas zauvek nagradio svojim umetničkim delima. Raša, dragi. To mi je čast i zadovoljstvo što mogu da se obratim, pogotovo na dan Raše Popov. Ja ne mogu nešto puno o Raši da kažem jer sam bila mala, sem to da sam odrastala uz njegove fore i fazone. Svi me pitaju odakle ti inspiracija da pišeš, pa kako i ne bi bila jer sam odrastala na istu gde su rođeni i Raša Popov i Miroslav Antić. Ja bih htjela sad da pročitam pesmu jednu njegovu koju sam izabrala, ono što je specifično kod tih pesama datum i sat u kom je pesma nastala, tako da ova iz 2003. od 10.05 do 10.31. Toliko je trajalo pisanje pesme. Moja duša je staro vino bez pretakanja, komad paljatog hleba, putanog bez žvakanja.
Moja duša je svoj sopstveni vrag, krvopija. Sama sobom, narcisoidno se opija. Mi drago što je porodica Raše Popova ovde, dakle, pre svega kćerka Dijana, unuka i unuki, snaha, i došao sam na tu ideju sa Brankom, rekao Branku kako ćemo se predstaviti, nešto kažemo o Raši. Prvo rekao, Branko je rekao ajde napiši jednu pesmu o Raši, iako sam zaista napisao nekoliko pesama o njemu, a pesma bi glasila ovako, Rašina pesma. Pokraj zlatnih snopova, droplje gnezda svijaju, s pesmom Raše Popova u Mokrinskom smiraju. Dan uprego volove, ko sunčane uzice, niz prašnjave šorove kao dečije suzice. Leti oblak prašine iznad zemlje Rašine, to nam ruke zanatske seju rime banatske. Pokraj zlatnih snopova, pusnulim doljama, nema više popova, otišao je s dropljama. Noć spustila lunu je, svira svila šašina, a niz staru strunu je tekla pesma Rašina. U muzičkoj jednoj konotaciji da vidim. Pokraj zlatnih snopova, dobre gnezda svijaju, s pesmom Raše Popova u Mokrinskom smiraju. Rano prego polove, ko sunčane uzice, isprašnjave šorove, kao dečje suzice. To su strofe, a sad ide onaj glavni deo, sad osmeh i nečulje uši. Leti oblak prašine, iznad zemlje Rašine, to nam ruke zanatske, seju krpe banatske. Leti oblak prašine, iznad zemlje Rašine, to nam ruke zanatske, seju rime banatske. Noć spustila luje, svila šašina, a ni sta. Sada onaj, što kažu, najlepši deo, i zahvaljujući vama, pre svega, koji nastavljate tragovima poezije velikana, predsjednik žirija Jovan Benjamin Mokrinski, članovi Pero Zubac i moja malenkost, smo doneli odluku da nagrađeni, a preko 300 pesnika je učestvovalo za ovu nagradu Rašin Šešir, što znači da je već bila ogromna konkurencija, a pogotovo kvalitetu, to je zaista bila velika dilema, koga nagraditi, koga pohvaliti. Pohvalu za likovni rad osvojio je Viktor iz osnovne škole Feš Klarejski i Kidne. Mi molimo Viktora iz udruženja. Od Viktora ona što je slikano. Ne. Za prvu nagradu moramo jedan kuriozitet da ispričamo. Stručni žiri, naši likovni umetnici su birali radove koje da nagrade i odabrali su prva 3 rada. I kad su okrenuli poleđeno, ono prvo, drugo, treće mesto, ista osoba. To je naša Dunja Krstin, učenica druge godine. Škola Raša Stajić iz Mokrina. Doći ćete da vidite, izložba je u našoj osnovnoj školi, a nagrađeni radovi su ovde, pa ćete imati priliku da ih vidite i da se ne... Na stihove se kao čičak njihovi snovi kače, u slavu svakom pronađu maštu, kao leptirići svoju baštu. Leptir je mali, a velika mašta. Jovana Bličić, 6. razred Niš. Od slova do stihova. U svakom od nas leži seme i potrebno je vreme da procvjeta. Da li će ono progovoriti iz klice i otkriti pravo lice tajne sveta. Sve zavisi od naše duše, jer kad iz nje snovi zapevuše, melodiju satkanu od nemira, probudit će zvezde što pesmu kuju iz svemira.
Druga nagrada Jovana Čarkić, 6. razred iz Vršca. Od slova do stihova. Kada pustim mašivo ognju, prepustim se slova polju. Sagnim ih, mazim, ne dam toj muzici sva se preda. Svuda slova brojna vire, ulepšava i šešire, izviruju, ne miruju, maštu smehom dodiruju. Pobednik ove godine, naša Iskra Đurišić, 7. razred iz Smedereva. Slova do stihova. Molim te, napiši mi, mama, da vidim kako rastu slova. Već si velika, napiši sama, vidjet ćeš, slova rastu od snova. Slova rastu od dečje mašte, od ruku što olovku drži. Po papiru rascvetane bašte, slova rastu i od dece brži. Slova rastu da postanu reči, i kad misli po hartiji lete, svako slovo nepismenost leče. Slova rastu kad ih piše dete. Slova rastu visoko kako rode i zapišu sve čega se sete. Sve te reči jednom cilju vode, da od dece naprave poete. A poete stihovima dišu i od slova čaroliju prave. Pred olovku prospupa zapišu neke rime iz sopstvene glave. Nekad pišu iz glave tuđe, jer slušaju kad drugi govore. Što su rime blesavije luđe, lepše pesme od njih oni stvore. Zatim lepo u stihove slaže sve te parne, zagrljene rime. Na kolovke stihove im množe, pisci njima pišu svoje ime. Vidi, napisala sam, mama, sad znam kako rastu slova. Ovu čaroliju stvaram sama, slova rastu od mojih snova. Poklon. Narode mokrinski, narode dečiji, narode pesnički i ratarski. Narode banatski i pitomi, dobrodošli na 5. Rašin dan. Dobrodošli u zavičaj Rašin i Mikin. U zemlju lirsku i ravničarsku. I ove godine okupio nas je Popov Rašak ko slatke jagode oko salaša. Neka odjekne recitacija naša i neka krene rođendanska pesma. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ne turaj prst u struju, moraš da se brineš. A evo kao što vidite, Mokrin upravo radi na tome da se dete. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo, tamo svako radi. Ne, pogrešio sam. Kako idu reći? U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo. Tamo je sve lepo, tamo je sve nesno, ne znate, tamo se sve raduje. Tamo su kuće, od čega? Njam, 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 prozori su od čega? Njam, 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 tamo svako radi ono šta hoće, tamo raste svako voće. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje šta?
u njemu caruje drugarstvo. Sjajno, drugari, vidimo se dogodine. Moram da vam kažem da mi je puno srce kad vidim ovako prepun trg za Rašindan i verujem da se Raša Popov sa nebeskih visina gleda i smeška se i kaže: Bože, hvala ti što su se moji Mokrinčani okupili u moju čast. Jedan aplauz za Rašu Popova. I tu je gladna pronašla sam. Kuće se moje od bola teše, si svega muke i ljute krize, a buba kožu porno teše, zubima oštrim vode i krize. Glumi se bubo, predio ljuta. Nikakve dileme nema da me deda svuda hvali, kud god krene ja sam tema, pa se još i važan pravim. Jeste Mito, to je bata, obrati se drugu svome, sportista je od zanata, na mene je sav da bome. Mito deče čudo gleda. Ajmo, aplauza! Pokret zlatnih slopova, drone zvezde svijaju, sve spovraše popova, u pokrinstvo sviraju, dan prego polove, ko sunčane uzice, isprašnjave šorove, kao dečje suzice, leti oblak prašine, iznad zemlje rašine, to nam ruke zanatske, seju rime banatske, leti oblak prašine, iznad zemlje rašine, to nam ruke zanatske, seju rime banatske. Ajmo Rita! Idemo Mokrin! Pokret zlatih stopova, za uzor boljama, nema Raše Popova, otišao je s drogljama, no spustila lunu je, svila šašina, a ni staru strunu je, tekla pesma Rašina. Ajmo Rita! 1, 2, 3, ajde! Leti oblak prašine, iznad zemlje rašine, to nam ruke zanatske, seju rime banatske. Leti oblak prašine, iznad zemlje rašine, to nam ruke zanatske, seju rime banatske. Leti oblak prašine, iznad zemlje rašine, to nam ruke zanatske, seju rime banatske. Leti oblak prašine, iznad zemlje rašine, to nam ruke zanatske, seju rime banatske. Ako vam se dopala pesma, možemo da je proglasimo himnom, dajte aplauz i vrisak, molim vas! Ok, 1, 2, 3, kaži us, us,
pesme, igre tajne, sve ljubavi dečije sjajne, neka padnu, nek se vrte od igre do slobode. Ajmo! Sve će ukrast bašte, a letnije ukrast cvijeta, a deca bašte, deca su ukrast sveta, i deca su ukrast sveta, i deca su ukrast sveta. Bravo, dobri ljudi! Šta nam ostaje na kraju da se zahvalimo svima ljudima koji su pomogli da ova manifestacija traje i po 5. put. Posebno se zahvaljujemo Ministarstvu kulture i informisanja, Sekretarijatu za kulturu pokrajine Vojvodine, naravno opštini Kikinda i najviše varoši koja se zove kako? Nisam čuo. A sada, kako Branko, moj prijatelj Rosić kaže, mahnite svi, mahnite i kažite doviđenja! Pozdravljamo vas do 6. aplauza.